Plodnu mačvansku ravnicu slavili su diljem zemlje Janko Veselinović, Stojan Čupić i Milić od Mačve, vredni mačvanski domaćini i konji koji jure. Prva zvanična galopska nadmetanja u Bogatiću upriličena su s proleća 1950. a ima već 40 zima kako se ovde organizuju nadaleko poznate božićne trke. Danas smo svedokom drugog susretanja vatrenih hatova 2016. a pregled otvaramo nadmetanjem Roji, kategorija 4 za dvogoda grla na 1300 metara. Na čelu je Sunčica sa Milanom Konkoljem u sedlu, druga pozicija uz barijeru Memis i Tika Vujković, treća je Alberta sa Draganom Lazarevićem, iznutra Memis, kroz sredinu Sunčica, s polja navaljuje Alberta, na začelju Aga sa Slavenom Jovanovićem ide Sunčica koja je ovo četvrti start, druga pozicija za debitanta Albertu, ali odvaja se ponosna kći Depta i Sarate. Sunčica je ta koja pleše svoj prvi pobednički ples i slavi u nadmetanju Roj ispred Alberte, Memisa i zaostalog Age. Vreme minut 25:06 za mladu nadu vlasnika Nikole Marinkovića, trenera Bojana Šendekovića i aspiranta Konkolja. Trofej uručuje negdašnji vlasnik Roja, gospodin Slobodan Ulardžić. Dame i gospodo, Sunčica i Milan Konkolj. Pred nama trka pod nazivom Menjačnica Bojan, kategorija 4 za trogoda i starija grla na 1600 metara. Na čelo izbija Gracia Salavida, ali za kratko sada je prvi Torres i učenik Lazarević, druga je Sibirska kraljica sa Željkom Ilićem, iznutra Gracia Salavida i Goran Krstić, četvrti je Jack Krem, a na začelju Detroit i Palmizana. Sada je na čelu šestogoda kći Honorable Gracia Salavida, druga Sibirska kraljica, treća je Palmizana, četvrti Jack Krem, Torres je peti, na začelju Detroit. I dalje Gracia Salavida diktira tempo trke Menjačnica Bojana, ali ne posustaju Sibirska kraljica, Palmizana i Jack Krem. Idemo u završni pravac, iznutra galopira Gracia Salavida, iza su Jack Krem i Sibirska kraljica, skroz polja navaljuju Palmizana i Kristijan Njezi. Gracia Salavida, Jack Krem, Sibirska kraljica, Palmizana, Gracia Salavida, Jack Krem, sada je treća Palmizana, Gracia Salavida, Skuderije Ivo Džima i Goran Krstić pobeđuju ispred Jack Krema i Slavena Jovanovića, Palmizane i Sibirske kraljice. Vreme minut 43:04 za Gracia Salavidu i njenu prvu pobedu u petom startu sezone. Trofej uručuje predsjednik konjičkog kluba Mačvanin, gospodin Goran Gagić. Biser dana, novo izdanje mačvanskog derbija, listed nadmetanje trogodi galopera na 2000 metara. 7 učesnika, Džejzer i Rizvan Sakić, Emanueli, Kristijan Njezi, Matrix i Milan Konkolj. Prvog šansa kapelu jaše Dragan Lazarević i jagmu Goran Krstić, neveru moju Željku Ilića, a slavnu Slaven Jovanović, nagradni fond 170.000 dinara.
Tempo na krug do kraja diktira Jagma, odmah do nje je Džejzer s polja a kapela, iznutra Slavna. 2013. mačvanski derbi osvaja Brenner, 2014. Orleanka opet, prošle godine Perfect Slipper, na čelu i dalje Jagma, iznutra a kapela, s polja Džejzer, četvrta pozicija za Matrixa, peta je Slavna. I dalje na prvoj poziciji Čegi, Letovakći i Jagma sa Goranom Krstićem, ali sada pojačava i prvi favorit a kapela, osvajač šabačkog Trial Stakesa. A kapela i Dragan Lazarević lako izlaze na kraj sa Jagmom, a napred guraju Džejzer iz kroz polja Emanuel i Kristijan Njezi. Sada je Emanuel drugi, treći Džejzera, na čelu a kapela, ponosna kći Soaring Falcona i Kobila Boundy, Jugoslava Tomića, sve je bliža pobedi u mačvanskom derbiju. Idemo u završni pravac, dodaje gasa kapela, iznutra Džejzera, s polja Emanuel, hoće li zahuktali Emanuel uhvatiti a kapela, Emanuel, Džejzer, tu je Jagma, a kapela Emanuel, ipak a kapela osvaja lovorike mačvanskog derbija, drugi Emanuel, treća ipak Jagma, pa četvrti Džejzer. Vreme pobednika 2 minuta 9 sekundi 5 desetinki. Trofej uručuje sekretar konjičkog kluba Mačvanin, gospodin Nebojša Isaković, slavlje vlasnika Jugoslava Tomića i trenera Tike Vujkovića, naklon mladom jahaču Lazareviću i odličnoj a kapeli. U memorijalu Bogdana Terzića Boce videli smo 5 proverenih galopera kategorija 1 na 1800 metara za Alimpija i Tiku Vujkovića, Ogona i Aleksu Šašića, Istru i Gorana Krstića, Perfect Slipper i Kristijana Njezija, te Lucy Miner i Milana Konkolja. Odmah na startu kontakt između Ogona i Lucy Minera, onda i u problemima prvi favorit Perfect Slipper nakon duela sa Alimpijem i Ogonom. Ogon i Aleksa Šašić na čelu, drugi Alimpije, treća Perfect Slipper, četvrta Lucy Miner, na začelju Istra. Perfect Slipper ubrzava, prestiže Alimpija i kreće u poteru za Ogonom. Perfect Slipper, prošlogodišnji osvajač Lagune i mačvanskog derbija, i dalje ne da se Ogon, prati ga Perfect Slipper, treći Alimpije, borba za četvrtu poziciju Istri i Lucy Miner. Završnica kroz sredinu, Ogon, iznutra Alimpije, s polja Perfect Slipper, Ogon, Perfect Slipper ili Alimpije, Ogon, Perfect Slipper ili Alimpije, ko će biti uspešniji, Ogon ili Perfect Slipper? Ipak Ogon, ispred Perfect Slipper, Alimpija pa Istre. Vreme je minut 54 sa 9, ali onda je jahač i vlasnik Perfect Slipper Njezi i Gagić ulažu protest zbog kontakta sa grlom Ogon, a sudije nakon izjava džokeja Šašića, Njezija i Vujkovića i video snimka Ogona distanciraju na drugo mesto, te tako trofej memorijala Bogdana Terzića Boce iz ruku unuka Mihajla ode u trofejne vitrine porodice Gagić. Počasti za trenera Duška Pajića, džokeja Njezija i Britku Britanku Perfect Slipper. I za kraj mačvanska poslastica, trka galopera u sulkama. Prvi šans u nadmetanju Debar bio je Big Dancerov sin Kockar, ali se sa tim nije složio četvorogodi Marakeš i njegov vozač Kostadinović. Posle velike završne borbe, Marakeš pobeđuje ispred Adane i Milovanovića, princa Krivajskog i Andrića, te Ludvig van Gileta i vozača Vasića. Tako beše u Bogatiću, mestu dične istorije, vrednih ljudi i konja koji jure na ponos plodne Mačve.
Vinski Srem pruža se na obalama Dunava, a Svinjski spušta ka Savi. Potonji još zovu Donji Srem, a u njemu se nalazi selo čije je srce i žila kucavica jedna šuma. Na obodu Bojčinske šume, na samom ulazu u selo Progar, nalazi se nadaleko čuvena Bojčinska koleba, oko koje se s godinama podižu dečije igralište, ispust škole jahanja, letnja pozornica, trim staza, bungalovi, slikarska kolonija. Ovo svojevrsno izletište pre svega je namenjeno deci i njihovim roditeljima, ali poseban začin svemu daju konji. Konjički klub Bojčin je za vrlo kratko vreme postao ozbiljan odgojni centar Lipicanaca. Sa uspehom radi škola jahanja, kao i u svetu sve popularnije terapijsko jahanje. Svake godine uoči Petrovdana klub organizuje fijakerijadu, a te Božije nedelje proslavljen je jubilej 10. fijakerijada. Predsednik kluba, gospodin Jovan Milivojević, je utemeljivač čitavog kompleksa. Ideja je u njegovoj glavi rođena još 2004. kada je i održano prvo okupljanje majstora kajasa. Ja sebe predstavljam i deklarišem kao odgajivača. Mislim da je to vrlo važna stvar. Nije problem kupiti par konja. Normalno treba imati para, nekome možda i jeste, ali je veći problem napraviti par konja. Treba odhraniti, treba sačekati i da to posle liči na nešto. I to i svoje štale bude tu gde treba da bude. I mi gajimo mlade odgajivače i stalno ih na to motivišemo da bez uzgoja nema ni vožnje, nema ni kvaliteta, ni rezultata. Treba podsticati te mlade ljude, decu, ne da se bave ovim poslom, ovo je daleko od posla da bi trebali da rade, da se tim bavi da žive od toga, nego da gaje te konje, da svoju energiju i interesovanje usmjeravaju u dobrom pravcu. Mislim da je gajenje životinja dobar pravac i dobra stvar. Omladina nam je prilično otišla u krajnost i teško je decu izvesti na pravi put. Mislim da je ovo jedan od načina, jedna psihoterapija za mlade ljude. Mi se inače u konjičkom klubu bavimo terapijskim jahanjem. To je jedna vrlo uspešna delatnost i mislim da ćemo na tom poslu početi da pravimo još veće rezultate. A ja kao odgajivač konja ću da se potrudimo, pozivam i na ovaj način stručnjake, profesiju, fakultete, da se bavimo projektima i ogledima, da lipicanera kao rasu predstavimo kao idealnu za prvenstveno zaprežni sport, a i za terapijsko jahanje, kao jednog svestranog konja i za sport, i za rekreaciju, a i za pomoć ljudima. Prvi su nastupili dvoprezi u parkuru manjem nego što je uobičajeno, posebno se zahtevala velika vozačka veština. Treće mesto zauzeo je leteći Obrenovčanin Vladimir Birčanin, koji ove godine postiže sjajne rezultate. Sa mladim grlima Danicom i Batostom apsolvirao je parkur za 1 minut 14 sekundi, zaradivši 3,5 kaznenih poena. Drugi je bio poslednje 2 godine najuspešniji član konjičkog kluba BG iz Zrenjanina Anđelko Bitević. Na drugom kraju kajasa bili su Vera i Drava, vreme 1 minut 7 sekundi i 3 kaznena poena. Pobedio je posle zaista odlične vožnje Milan Đurđević, prvi vozač konjičkog kluba Pećinački lipicaner iz Pećinaca, koji je majstorski provezao 107 Batostu 19 i 4 Janju 4 između čunjeva, bez greške, u najboljem vremenu 1 minut 3 sekunde. Nagrada je predala instruktorka jahanja u konjičkom klubu Bojčin Angelina Meringer. U konkurenciji četvoroprega još teži zadatak jer trebalo je provući 4 moćna lipicanca kroz gustu mrežu čunjeva. Treći beše domaćin Jovan Milivojević, koji je proterao klubska grla za 1 minut i 16 sekundi uz 3 kaznena poena. Na drugo mesto plasirao se stari vozački vuk i višestruki šampion države Milenko Radaković, vlasnik ergele Bulić iz Surčina. Imao je takođe 3 kaznena poena, ali i bolje vreme, 1 minut i 12 sekundi. Pobedio je, kao i u dvopregu, Milan Đurđević. Kada on ima dan, konkurencijo, sklanjaj se s puta. Sjajna vožnja i 4 sekunde bolje vreme od Radakovića.
Novitet u Progaru bila je vožnja dece vozača do 12 godina starosti. Četvrto mesto zauzeo je Dušan Petković, član konjičkog kluba Pećinački Lipicaner, kome je ovo debitantska sezona kada je u pitanju vožnja između čunjeva. Treći je bio Radovan Lazić, član sportskog konjičkog kluba Obrenovac, koji je apsolvirao parkur za 1 minut i 16 sekundi uz 3 kaznena poena. Da krv nije voda pokazao je i Vladimir Vasić, član konjičkog kluba Kanisa iz Pećinaca. Njegov otac Ivica je naš poznati vozač, a deda ujak Milivoj Petković Vauš, čuveni odgajivač Lipicanaca. Pobedio je Obrenovčanin Mitar Rakić, veoma mlad, ali već iskusan takmičar. Čitava porodica, otac Vladan te sinovi Mitar i Vukašin su dobrano progutali konjsku dlaku, a sve češće pehari stižu u njihove vitrine. Čunjevi su onda uklonjeni i nastupili su takmičari u kružnoj reviji. U konkurenciji mladih konja treće mesto zauzeo je Zoran Jankov iz Sibača. Drugi je bio Milan Rajković, član konjičkog kluba Mara Resavkinja iz Svilajnca. A pobedio je Milan Šušnjar, stari konjar i odgajivač iz Rume sa Konverzano Dravom i Kapriolom. Najboljeg mladog pastuva Neretvu u Progar je dovezao Jovan Obradov iz Inđije, a najbolju mladu kobilu Bistricu Zoran Damjanović. U konkurenciji dvoprega sa zrelim konjima treće mesto osvojila je zaprega Mila Sekulića, u kojoj su bili pastuvi Plutozora 18 i Plutozora 34. Drugi beše Stevan Mišić, član konjičkog kluba Kovilj iz Kovilja sa grlima Maestoso Vera i Bonadea. Pobednik revije, kao i svugde gde se pojavi ove i prošle godine, je Srđan Knežević, vlasnik Knez Petrola, koji je provezao Batostu 70 i Batostu 77, prelepa grla kelebijskog odgoja. Batosta 70 je već 2 godine za redom najbolja kobila na izložbi grla na Novosadskom sajmu. A da Iver ne pada daleko od klade dokazao je i Srđanov sin Đorđe, koji ima samo 5 godina, a već drži kajase kao iskusni vozači. Provezao je Neretvu. Doajen srpskog zaprežnog sporta Stevan Dražeta dobio je priznanje za najboljeg pastuva Neapolitano Lipicu, a Živan Barišić iz Batajnice dovezao je najlepšu kobilu Zoru. Na kraju videli smo i 2 četvoroprega u revijalnoj vožnji i oba su došle iz Obrenovca. Vladimir Birčanin je provezao Danicu, Batostu, Veru i Kremicu, a Vukašin Rakić 2 Drave i 2 Jadranke. Domaćin je uručio i posebna priznanja uglednim veteranima zaprežnog sporta Čika Šijanu iz Progara i Čika Čizmi iz Novih Karlovaca. Progarska konjarska bajka se nastavlja, Bogu hvala, već 12 leta. Za svakog po nešto ima ovde u Bojčinskoj šumi. Druženje sa konjima kraljevske krvi između stoletnih stabala je melem za dušu i oči. Biser trećeg kasačkog susretanja na severu Bačke beše 33. izdanje Subotičke milje. Bili smo svedokom 9 nadmudrivanja plemenitih hatova na stazi dugoj 1609 metara, padali su rekordi, a u kvalifikacijama naš šampion Branislav Mukić predstavio je svoje nove uzdanice, dvogodog Jagoda Morea i dvogodku Protect to Ferm.
Pregled otvaramo završnicom trke u čast prvog osvajača subotičke milje Dika Macerupa i pobjedničkim vezom trogode Kingston i njenog odgajivača i vlasnika Brane Mukića. Odlično je prvim špurom išao godinu stariji Andraj P sa Nikolom Poljakovićem, ali na kraju Kingston kasa do treće pobjede u karijeri i ličnog rekorda. Drugi je Andraj P, treća Čačanka, četvrta Hilarija. Vreme po kilometru Kćeri, Laki, Boja i Kudo Star, minut 18:05 Kingston i Branislav Mukić. Drugi čin bio je posvećen legendarnom Čokitu, dvostrukom osvajaču subotičke milje. Velikih problema je u krivini imao Easy Love sa Draganom Filipovićem, odnosno Emil Zola AT sa Radulaškim, a u pobjedničkoj brzini našao se petogodi Dorin Up sa vozačem Ivanom Tumbas Loketićem. Upinjala se trogoda Bonaparte, ali nije se dao sin Straight Upa i Dore PB. Treći je Firentin, a četvrta Chanel Boko. Vreme Dorin Upa, prošlogodišnjeg osvajača probnog derbija Kasačkog saveza Vojvodine, minut 16:07 po kilometru, što je ujedno i novi lični rekord. Trka broj 3 bila je posvećena velikom Fantastic Lobelu, još jednom dvostrukom osvajaču subotičke milje, a završnica donosi dvoboj za Huktele Figrine BO sa Markom Gajićem i nepokolebljivog San Rija sa Branom Mukićem. U vremenu minut 16:09 po kilometru, petogodi sin Straight Upa i Starlight Sunshine baca na pleća godinu dana stariju Firsom Lavekovog Ći i tako stiže do 10. pobjede u karijeri, a treće u 2016. Treći beše Shiny Dawn, a četvrta Asija. Na stazu konjičkog kluba Bačka zatim izlaze Grla sa zaradom do 4000 bodova u nadmetanju Ali Hills Hiko. Dugo je vodio petogodi Sacramento tim Grlo mađarskog odgoja, na čijim sulkama je Petar Knek. Završnica trke Ali Hills Hiko u čast velikana naše kasa i osvajača subotičke milje pre 16 godina u vremenu minut 16:01, što je više od decenije bio i rekord trke, a u završnici brža od metka bila je četvorogoda Scania, ponosna kći Laki Boja i Simonis. Slede Sacramento Team, Simomek, pa Remember of Nando. 16. pobjeda u karijeri za Scaniju Tamare Panić, a treća prvog letnjeg vikenda za Branislava Mukića. Vreme novog ličnog rekorda, minut 15:09 po kilometru na 1609 metara. Vincento doneo je 2007. šesti trofej subotičke milje svom saborcu na sulkama Zvonku Bogdanu, a u njegovu slavu na stazi hipodroma kraj Somborske kapije Grla sa zaradom do 10.000 bodova. Dugo se vodio mali rat između osvajača triple krune petogode Svinge i laureata Fliger derbija šestogodog Perfekta, ali onda Svinge i Dejan Katanić prave grešku vrednu isključenja, što otvara put Perfektu i Borisu Kečenoviću do prve pobjede u sezoni, a 13. u karijeri. Druga je Pita Jet sa Andorom Verebom, a treća Ana Milo sa Monikom Kečenović. Vreme minut 16 po kilometru za ponosnog sina Zeni Tefea i Kobile Persije, pobjednički osmeh Borisa Kečenovića i Perfektovog vlasnika Rajka Krnajskog. U trci za Grla sa zaradom od 51 do 200 bodova beležimo pobjedu srbobranske nade trogodog Alejandra i njegovog trenera Jovice Dovijarskog. Druga je Fila sa Anđelom, treća Kuda Star sa Mukićem, a četvrti Monte Cristo sa Lazom Balaževićem. Pobjednički prvenac za Alejandra u vremenu minut 22:01 po kilometru. Bea Kjevickov i Jovica Ostojić, peti For Spin i Dejan Petrović, pa Credits by Myself i Dejan Katranić, za njima Pjera Delbar i Zoltan Ožvar, pa Lambert Sas i Branislav Mukić, a onda Distrinus i Robert Seke, Rinkov Jet i Goran Zolnaj i Nera i Zoran Petrović i New Cash na sulkama Miroslav Merković. Dame i gospodo, prvo trčanje 33. izdanja subotičke milje, krug do kraja na čelu peti For Spin, druga je Bea Kjevickov, iznutra Rinkov Jet, s polja Pjera Delbar, peta pozicija za New Cash, onda Lambert Sas, pa Credits by Myself na začelju ove grupe Distrinus. U kontrapravcu Raganski Spil Rinkov Jeta,
Ne može da ga prati peti for spin, Rinkob Jet, šestogodi Italijan, grabi napred, sin je Super Gila i Fenish Jet u vlasništvu Čabe Kucora. A sada se na drugu poziciju probija Piera Del Bar, sedmogodak Chia Banoasa i Exile Bar, dvoboj Rinkob Jeta i Pierre Del Bar. Rinkob Jet i Goran Zolni deluju hitri kao brzi voz. Rinkob Jet slavi ispred Pierre Del Bar, Distrinusa, Bekjevickov i Lambert Sasa. Vreme sa druge planete minut 13:08 po kilometru, koliko je svojevremeno kasao i rekorder Srbije Addington, stekao je veliku vremensku zalihu u odnosu na Pieru Del Bar koja je kasala minut 14:04, no trka je zbrka. Završnica drugog trčanja Subotičke milje 2016. i još jedan duel Rinkob Jeta i Pierre Del Bar. Rinkob Jet posle prvog trčanja u vremenu minut 13:08 po kilometru, tamo iza Bekjevickov i Jovica Ostojić u silnim problemima, napred gaze Rinkob Jet i Pierre Del Bar, ko slavi u drugom trčanju. Rinkob Jet iznutra, s polja ide Pierre Del Bar. Pierre Del Bar uzvraća udarac i u vremenu minut 14:03 po kilometru slavi ispred Rinkob Jeta koji kasa minut 14:04, Distrinusa i Lambert Sasa. Zbir presuđuje, te tako sjajni Rinkob Jet osvaja Subotičku milju 2016. ispred Pierre Del Bar, Distrinusa i Lambert Sasa. Počasti za porodicu Kucor, konjički klub Čantavir i vozača Gorana Zolneja. Sad u Dužijance mislim da nećemo startovati, Petrovdansku nećemo još jednom 2 hita trčati, jer ovo nam je bio ispit da vidimo da li smo u pravu ili nismo u pravu, da li je kvalitet taj koji mi mislimo ili nije, ali evo, ipak je pokazao da smo dobro videli u njemu. Sa novom upravom konjički klub Bačka postaje svedokom kasačke istorije Srbije, a sledeći sastanak zakazuje za poslednji vikend jula, kada će se trčati na daleko čuvena Dužijanca.